Good morning. It's Sunday today, January 29. Hi, Brian. Hello. So we're going to Suphanburi. So as you all know, we're living in Suphanburi for 4 years and we're coming back today because we're gonna pick up something, our new baby. So yung old workmate namin na Thai is pinapa-adapt niya yung mga Shih Tzu puppies na nandun sa kanya kasi parang hindi na niya kaya na 4 na daw yung dogs niya. So kukunin namin today. So supposed to be it's only 1 puppy, but kawawa naman kung iwan yung isa kasi dalawa sila. So kukunin na lang namin yung dalawa. So we're already now in Suphanburi. We will arrive in 20 minutes. So let's go! So we're here now. So this is the tutorial center of Teacher C. So let's wait for her to go on. Excited? I zoom in kayo. Excited ka? Okay. Hello! Oh no! They're scared. Yes, because they a bit. Aww. It's okay. Oh, look at brother. Brother is okay. Brother is okay. These are your name, mommy and daddy. Hi. Hi. Oh, he's comfortable now. Unlike with the girl. The girl is scared. Come here. Dili sila gusto mo. Hey, let's go. Let's go. Let's go. Ala. 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 Nilaro ko. Let's go. Let's go. Say they're here now. They're here. Okay, so let's go first to Ate Giging's place. We will eat there. Okay, ayun na. We're going home. Seoul, Tokyo. Lagi sila sa likodan. Good girl, good boy man kayo kung babies, oy. Kapoy na mo. Good girl, good boy kayo, oy. Oh no, they're very tired. Seoul, Tokyo. Wala na. Ikapoy na sila. So 5 minutes na lang. Maabot namin sa among house.
So it's been a long day for us and for them. Anong saman? Good kaya pag-inukuhan mo sa thank you. Are you happy? Okay, so my husband is very happy. Niyang dream na magka-puppies me. So good na ang gasto. Magpa-vaccine pa mi, mag-inquire pa mi sa vet and all of that. So later, akong videohan ang ilang reaction sa pag-abot sa balay. Laban lang. Hello! Welcome home. Honey, Seoul! 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 Oh, come on! Nadoon na lagi si Seoul. Nadoon naman si Seoul. Seoul! 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 Ah, nangihi siya. Nangihi siya? Mm. Yay! Nangihi siya. Very good. Ka na yung pestos pag-ihi. Handa ako naman yan, oh. Nangihi yung taon kaluong. Oh. Wiwi. Diyan kikihi. Ito, nagpugong na ba? Wiwi? Mana, Wiwi? Dading, dading. Dirty na! Yummy? Yummy? Apa ba? Wala na. Wala naman ha. Labi nang din ako ni. Yummy? 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 Kalingas pagkaan isa. Kapoy na siya. Hi. Hi. Hanggang sila. Ang lubot. Ganahan sila. Di na siguro ko manggunaan eh. Ano yung teritoryo? Ano yung gamay na area? So at least hinuha din area. Tanaw siya ni Mohan. Nag-explore magduha. Ganahan kay mo kay na yard no. Ba. Ito na nakala ito gawas, pero sunod na mas gawas sa ugban mas gawas. Ayaw sahan kay wala pa lagi na baksinan. Lulululu. Sa diri ra ko. Diri ta. Lulula. Pero na silang duha. Hoy, alay na. Ang ilahang color ha, dili mo ka-differentiate kay ang pink kay mura sa jug purple. Mugyod. Kagalibog ko ganina asa man. Parehag color. Hoy, ayun na pat kaninyo. No. May aw na.
Hindi na. Naang na rito to. Pero, Hoy. Hoy. Sharing is loving. Nag-away naman ni Noni sila. Nawa. Lalalala. Baro ko ba? Baro ko ba? Mahulog man yung TV sa inyo. wash my hands, Anne. 월화 드라마 Ah, Seoul. No, Seoul. 5번이 저기 당시면은 4번은 잘 Where's Tokyo? 2번 4번이 딱지왕인데 조국이 형 Ano nagatang mo diha? Ano naman? 지금 Okay. Handshake. Handshake. Hoy. Handshake. Hand. 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 Shake. 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 Tokyo, come here. Come on. Hello. Say hello. My name is Seoul. Tokyo. Tokyo. Sabi lang sa siya hando eh. Kaya una akong... Ito siya. Ito siya. Nasa Seoul lang yan. Seoul. 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 Ano? Seoul. Tired. He is tired. Seoul. Travis Scott's gonna do a concert? Seoul. Where is he? Oh, good point. You're the ones that steal his stuff. What are you doing? What are you doing? Ala. Hello? Nagkuhan sila sa hangin na kortina. Sol. Hands, please. Hands, please. Hoy. Hoy. May aula. No. Stay. Sol, saan na Sol? Ha? Ito yung gawin yan. Ang printer. Ah, print. Uy, printer man na.
Tapad ilang teddy bear. Suksok sa TV. Tapos tapad silang duha. Okay, good night. Good night, baby. Good night, honey.